Hello, my beautiful people. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you for the watch this my video. My people, as soon as know for this our channel, say we they bring gists, aproko, anything with no concern gist. Now with the land for this our channel. That's why you see, say this channel with the column aproko saga TV. Anyway, if you don't see that channel, nothing and gist what they do for dear. My people, I beg, make una continue to encourage this channel by subscribing. Just subscribe. It don't take anything from you. Subscribe, put on your notification bell, like and share. I will also appreciate all of you when they watch our video, when they share our video, when also they like this our video. We really do appreciate you all. Okay, guys, I will leave una make una watch this video. This is our latest gist. May I leave una make una watch am. Okay, my people, I will see you now for my next video. Bye bye. Asakpika bro sakpika me I don't want to know that name. Na ma vi ne mi jo egbe. Edena la wa vi mi jo egbe. Edena do meeting ha wa vi mi jo egbe. They are waving na vi no jo ma egbe. We are man of vi mi jo egbe ye ezu. We are no more they ba ezu ya we ko nero woto. Jo bomu no ma nwe. Abe dio ma no me bo wa ni we ya me bo. O se ne ne bo na fie ke gbe ya. Vie mi jo ma gbo wa yo bomu no ma nwe. Wo kuku wa kian. Awi ha vi kun sisi. We mi na ti o sisi ya. Wa ya vi kun egian. We mi na ti egian. Egian no be popo mo be mo no ya ta wi popo ma. Omo no ta wa hate you. Ya no ma hate we. Ma begi ya no ba gun. Any woman no hate we. Ni di enwa no wa. Omo no ta gu mana gu na yin so wo bo ko hota. E threaten ya je. Ma begi ya no ma gun. No sike we ni. Any woman we akin egbe na. Wa ge vi ne mi je gbe. O se meta problem mi ba akin o mane. O se meta problem. Emi na vi no ye gbe. Oru paro no la ke ka seme. Ogi me te gbe na te wa ya design me. Ina we wa jegun. Iwa tami ya we ave ni nwa we gun. Iwe ni ya wa vi no. Ohun osisi, ohun eponzi. Ohun e madan. Agari eponzi je ba ya ri ebie kwa. Ogari eponzi je anyo ya da yo we ri ana gbogbo o wa de fo. Emi ri ejo ni wa be bere. Ina bu ye wa vi ne ya yo megbe. O so le bana do tama o gojo ro we ri fo a. De ni ga favor we ya avian yo we gbe yen kere wa ajagbona. Yon ri wa ajagbona. Yon we gbogba gawe. Yon we save life we. E wa we wo atoto bo me we gbe de. That is the reason we don't want to dislike it. E kere no ro me gbe na mere gi ame wo me gi yak pe no la yon me gbe re. Ija me wo me ku e na nya me ketin fo a me gbe me. Me o ma no ya vi ne mi je gbe be gun oridian. Ana ba no me wa. Ina mo ja won pokuta. Ohun emi ame. We ne me wo ikan me kan mi ame. Obi o ka kere ni ga akin we geni. That was 20 something years ago. Wani bu wo hun ni na. Ye wa vi ne lega. O ye be 32 no. 32 or 35. Magi jeri bi oridian. Iya e mi metara. Ime da bo we ri yo we. Anybody no ro oridian. Iya mana we da maybe we edeni ya ga avi kun je gbo majo. Ugwa banu a be je pint. No ya gre yen wa profit. O ga vi no le ga ko we sun e. We ya ke sun opun we. Opun ototu we. Yen ko vi o kan eso enya no e sagin ape kwa. O kan o vi no le ga kan ga hu we le ga ho ni sanwe. O ga ki kebe we. Ipe are we e le ku o. Abo mana on sa abo bolu yan. Abo bolu yan e be gona basa. Obo no ma se no yin wo. Obo no ma se no yo bomu no wenwe. Ona avino lega ma wa bu metero ima wa do mi ti o gija ma san weko eri eja na pa yawo do ikeja wo do ero avino ona avino yoga mekun we ne me da ku no ku me kiya me na me ka wo nu e iji agbon na ye po lo emi ro pa ero wa ge iwe e ma e ba ni ta ne ma ile ya save wa that return wa be save we na I thank God for my life. E sage me kwa onya no ya me gbe ori so pe kebe o mare re pa de to ga hu fun ni same o ima e
ori kebeli eje mo wa so pe kenu ele wa je ma no wa mutia akaka bo vino ma na pia mo bo lori eji ina we pa agwonu we vie me 32 whether 32 or 35 wa mutia ji opa ono ka vino ori me jukun we ikuni ayu kun ibi na ni kun ya no ibi beti ya lo ma be ni ya we ono ya wi o ba lo osalo bua Jesus Christ amama na osa ma osalo again a Christian home umana le Christian home re no believe you osalo biya ga lowe ona vino yema ona do vine ve va bi ha yema ona do vine ha yo me forehead amen ona vine va e ma na vino lele o yin yin na ko si me wa niru no la yo me gbere veni yari agbon ri ave ya wa ma pa hin ala me gbe kama ni Jesus Christ mari ejo me gbe igaja me wo me ko ga pe yan me gbere erugbe be je we no gele na kama ni Jesus Christ mari ejo we gbe ugaja me wo me ko to ga kin yan we gbere amana vin ye gbe is a nonsense. It's a nonsense. Do what mana na no why it's a rubbish, lack of wisdom no. Ama aviama jegbe otawu ama aviama jegbe otawu but the best thing every jegbe evara ewo yani kewe bojo wa ojo to bo ewo yani jirewe bo olukun e ma sọ̀rọ̀ ni ya la we bo ni ya me na ti okun wo ku we kia sikosa uga mi ojo o ma no mi ojo wo e wa mi ojo wo we church address say anwi say wa me kwaya mistress assistant pastor wa me marry de pastor we me o mo tori ewe u ga gele ga nenu ga vie ma sale ba ku ni jojo o ma me le meeting u je o ga me le church e de so de mo egbe nu ari church iwa tamata agbe ne ye mata wa ivi ne mi ro pa ye gbe ivi ne mi ju pa gbe ya ma me ne gbe yan ivi yo ro pa ye suo wa igbo lo ba di gwe neru nu tu ti o sa aba ka fe ti we gbi ne borokpa ni ya gbo omo anati wa gbi ne bo uri oja e wo keke unless wo me kueva o ko se rie baba ka wo ma ka we me wo nu mu ni o ma wo nu mu gebo o ka mo biere gebo ye ja wo owu e ya vese e ya agwale egbe ya egbe ma na ro e ko so gbe so akwa egbe ka aka mu egbe e ya do mo wi we ya zo e wa gwa lo ba e ge na je na wa gebo u se tikin o se me ya wa ime mi ja we ya o e gap no ta yare enu ya wa ka me kan we uga yero de baby ya wonu mu mere bo uga hogi yeke ya ofeji we bo we ri awebo we ofeji me mu no sa so uga egwa mo bi gba hin mo ja gba hin wa ga ivine mi je gbe o sa wa su o ma lode ijoma na bo pa we ni to fi won o wa go ma ijoma we every day ya tamu wa ona mu yo ven o wa go ma joma yan viji jore gbe o ijore ga re o ga support iya ya fefe ya re gbo ayin se ti control me o wa go ma joma o ona nya ne gbe me wa nya nu me vine mi joma gbe me akati e report me ya kati o wa go ma joma o ma wina opa le wina ya be mi ologo ma because emi ni me vino je gbe ni ki lawe back mo ki logo me abe mo ya ni vine mi je gbe atewe botagbon logo yan eso agwere adipoti we gbe bi ade no eso adipoti si yan me metigire eso yan lawe bo ma se wan yan na laiga eso lawe bo yan na la yan gbe eso lawe bo yan ma metigi bi job because okun na ga mu gian no wa kan kun ni ukma me make free wo o so le bana go ni do tamata mawa ko si yan tamata mawa Devina ya lukun ni we ya okun ni ya fi no jama gbe wa wo gidia devina ya lukun ni devina ya le so ibi ebo na ma fi ne mi jo egbe yan o po ma ibi ebo no minister bi minister assistant minister iya ma hi o po ma ja mo sun ya ko ya wa mi amo sun ni je me ga mu me ge wo do ti ono ya ko orin ami oni ma sa no te do po ma jo ya wa segun abegu pa we are wa genye we are gile we are ga mosun
Isa wi so e. Ah, won no ma sa e ma. Ma wa ku e wegun. Ije me ga ku e me ga ku e. Ije me bo be dene na. Ije me bo be dene na. Era me ma jo one day, era me wa to. There is no week. Ni je me ya mo mele le gbe ma ya mo sukun e be gun di ma. Oh, we are poor. What to last we say be do mama lele we be poor oswobu. Where is the man today? Ask me, say, where is the children of the man? They are the worst poorest in the whole world. If you are already poor, say, don't play with native daughter. Don't play with them. They're close to God. Egoma this if you were again me na log here e baba na mudiani o he na mudiani it's a lie. It's a lie. Original lie. Automatic lie. It's a lie. Native daughter cannot stand for you. It can only do magic. Magic way go last for 3 days. At the end of the day, you start for square zero. It cannot come where you will a day again. Instead of you to manage your life little by little, keep on praying, fasting and prayer, reading your Bible, wake up in the midnight, tell God, say, I cannot remain like this. God, hear my prayer. Jesus, hear my cry. Hear my cry. It is my time to rise and shine. No. As long as I'm going to look at you, I'm going to look at you. No, yes, so no, yes, so your pillow. So we are here in way ya joy. The police are me away. Any see me keke. Any osie frustration. Any other ami mamo. Awu kunu wari ye braya joy. So we ye wallet. So by ye kun. So ye you weto. What are you doing with those darkness life? Savashe. Those are darkness life, my people. What are you doing with a source of life? They will enjoy the great life in it. Iya ya ni mo yake yoga be Paris. Many of them who ganyaji. Iya ya ni mo yake ye Paris. They cannot show their home and abroad. Iya ya ni mo yake yoga be Paris. No life. I know many of them. A life hero. A mani buya bie. What are you doing with those kind of a life, my people? Believe this message. Ya go iki oyin amuwe koso saromo ta saromo yeke. O saloma ta we said the truth shall eat you free. E ma tata muwa. O dero idamo egene. Iya ya ni rukmono ba. Iya ya ni mukmono ba yo wa. Where are they today? They are the worst local people in Europe. Those that have white cloths, those that have native daughter cloth, those that have ikbigorabo, they are the worst people. They are the worst. Very local people, very poor. They don't they improve. If I lie, let them challenge me. Avia ya ni mono bawe webo. Ya ni mone ku webo. Avia ya ni make. Avia ya ni morue. Ni morue ni avia o. Avia ya ni delikpigo juru. Avia ni they are the poor person. They're full of sorrow, tears. Europe, yama de okay. Yama de Nigeria, yama de okay. If I lie, what's your monu? What's your monu? I live an imwe Bible, imwe thing and be no one shiny we see. Those are the people who enjoy life. Those are the people who enjoy Europe. Those are the people who move forward. Those are the people who shine. If you want to be blessed, stay away from those things. If not so, we every day. Or even imoto no react bomb every time. O je dagmo we yak. Ela fi wa ga react be. O ma be no be react. How long? Kwa wene kwa tuwa libye kanu waya wose. Kwa wene kwa tuwa le manu wa aja pakmajo egbe. Kwa wene kwa tuwa lo de danu wa dola. Yeah, egbe veje mata. Don't believe all those people. Don't listen. Don't move with them. Don't move with them. I move with you and I mean, need believe in all those things. Yeah. Il arrive success webo. Il arrive je di poor et so me win e so me wina.
Yari poor sebe webo. Aviani mokmono fwa wa. Aviani makivo wa. Aviani gebo. Aviani silip. Aviani wa ariye Nigeria na yopi ya seme bo ade webo. Yari cheapest. Osaloba owa fiye kegbiyan when ya lo deni ya ala. Kose owe ye mabio mo weki. Yes. Wa obi osaloba. Ose na gbona lowo wa. Go and throw those things out of your house. Go wawe deku. Go wawe ga mose. Go wawe ga shine. A hook mono bout mono fua. Hook moni bigo je. Wa file yakwa. You cannot use it to threaten the children of God. You will use it to bring yourself down. A lot of people go, why are you threatening him? It's a lie. God will abandon you 100 times. God will curse you. Because when we are threatening him, we are with fear. There is nothing there. Nothing there. You can't have buluku number. But you jogi jam ebe meeting. A buluku. Hey, what job? Oh, me arun ebe ya no do yiri gba. Where are they today? Again, I nearly die. Again, I tell you, pointing no hear me. Again, it's your mind. Joma no say no be around na home. Our boy. Those are rubbish. Give your life to Jesus Christ. Why do you want to participate with Wagajowa? Because when you have preaching and wala those I have a preaching wala debo. Why do you have this civil war? Uga minimina no work be vigwe yo turn on neru. Emi ame no GN you may ya men we are with prayer. Declare 3 days, 7 days in Egbewe. Salt and water is a blessing to every children of God. Why do you want to part this civil war? Menoka zesene. Ugmebige do tameji yo what the way me rock mareba. Kwa magi jamejia. Menoka gbewe gbekitane. Ugmebige do tameji yo what the way those are scam. You know what I mean? Scam. It's a scam. You rock mareba. Odo saw ekwere. Wa hin azese ya dane no ga yogere. No any adomo wewo. Is that a life? But when you want to call the name of Jesus Christ, wa go. Wa hin ya de we beki, awa ego do bo wari. Wa la wo kemi awa ego ebo wa awa my forehead. We say what do I mean agmen enwe. O do ari na we ka je la unwe we no ma wo a. Bege gave me no ma ya dereki. We gave me no ma you go no salobari enu gave me no ya dereki. Why ya jigo we di nwe? Why ya jigo we death? Why ya jigo we disease? Why ya jigo we demiame? Where you go? Uma ya de by na go seba. Call sister me call. Mi ware do de. Unwe we no ma wo. Obi okoko na da bi obi adi ko no nekere. Asesok pa ne twin nada wa bie enye ne twin enye wenye no ma wo ekita nada wa bie eto ogoma no foa ugboloko ogoma no wu twe ha Holy Ghost eto ogoma no wu amidi amoyimi ogopa eken ogoma no wu Jesus ka give me never wa ajigin ya dereke ukmo no foa na ya bere o ma no wu ukmo nekui na ya bere o ma no wu igo na fi yidi umene na ya nitalo na yi ya ro mi me eku ati opopa igo na fi no ma bi umo ya money de ni go gwa lowo 20 naira don abe 15 naira owe inori ahin wo ri opa mewo amoyimi ogokpa inigo ya kan moyimi 2000 naira won momo no ma wo na bere ne no me pegbe na wo be mo ni aye imo won gwa la bi yan gwa lo owo ni fi tere gemi nu ya jigo we debeki ije awa wa no na yi baba awa wa si ona jo wa gbe gemi nu ya jigo we debeki
Vosie na jela la na gbe mani we mi tun ikeka ni na gbe government no ri awo wa no ma dole wo waji wa ma rin ego emi ro toto yi vosie na ve webo ave awebo no ro tonedo vosie ni na gbe o ma no wa du keke mutun no ma mi ekwen egbe vosie ni na gbe o ma no mu ge boria o ma no mu boria vosie ni na gbe ni especially a government in wa vote na no promise wa mi vosie ni na gbe ni wa ma rin ego mi ro toto we yin set ideology na muria nya muria o pa we ga ba wa dele na mi o expire uwe gbe yin o ba wa ge mi ne mo ya dele re ki wo so lo bona wa ri gonu we o we na wa ke we bo ti ewe je we bo me no ji e di won na wa gugwe mo me na ona wa wo no we na wa ra o je o la dis na vio ke we bo gugu na wa ho ejo una gbesile pass una ari o we kemi uwe amena ya ho yin mi go to do with your money ije are de be do we be ri o e ka we ma be judge we uwe go na fi yo yin mi na bere o do de ije we me kra na hin go be ki we me kra na wa che de ji we ki ya we amo yin mi akin ma na de yesu no re de be bi no re ba ah Jesus Christ uwe ken o ma na mu yo to eken ogodo de wa ya we no we ga ma bi si je da wo ma me no we ama bi si beri oyi da wo owe ge no wi aze beri oyi we wa he baby wa mu ge omo no bi ije ga ijo la gogo ijo saloba ya inyawe ije ni ka oni ro me ye ken ya inyawe ije ba arabo ni ka arabo no sanu dazen no ri efe ge mo no bi no kin ya we baby no kin ya we son no kin ya we logoma no zo mama gbeyan ni abu mi we no salobua yo vi o enu oga be ri etin ninu enu ya gba oyan oga be ku pa ni ya oga ri yan ya ri o de baby no oga ri yan yo de baby re orun oparo na mi ni mi na da ara ku ni yan bi mi na ba fana we to bi gba me e to ga gba no bodo wa be access sejo ba fana o bo pa ga ku be yan ile la wo pa me gbe yo wa ni lela igi ya ra we na neru o pe anu no ko gino no kiku me ki o ga bibi o je very simple o pe anu no ko gino no ki monitor me o ga bibi o je o pe anu no ko gino no ki kwa lo mo te me to ga bibi o je o pe anu no ko gino no ki kwa lo me fe to ga bibi o je na we ke nu ri aje wa o pe anu ko no ki kwa lo we u te me we to ga bibi o je gbe we ya re o pe anu no ko gino no ki kwa ni ki o wa wo te me to ga bibi o je veni tari okan ya je veni gbe tari okan ya je just kaisi iya ga bibliote o ya wa bibliote o sa lo ba mo sto gbese yo ko so mo ba we nuga yon pa mo tiyan yon oge nuga e ba gari e ba e no ma I Jesu we ga o mo story e ba e no awu we ko sa go ye go he agbon lo go we be ri o ari wo pa yo do sanari wo pa yo de baby aro bo pa ebo efe ba e no ma tin ami o ma ba e we jo do bo ma wo mi nu e betu wa jo do sa e no we wan era de ke no keke ni ma ye gbe ko we jo do bo ma wo mi nu e ke no ma mi o sire ya kuku gbe wa ipa o sapo gi wa o re ko pe ni e yare e we so wonu wa mo ewere o re ko pe ni e yare o landi si so wonu wa mo landi si ni e ya wa no ko ne gi mo do iha o gele bi ahia ge go pe ni ya ri kokko te o wonu amoko kori wa amure ya mo kan gbari o ya ti wa pa beta azeni wodosa emi no riri kan we wari enu sa emi no riri kan we wari enu hun sa emi no riri kan we wari enu woman of God o wari enu man of God emi no riri kan we no hallelujah emi no riri kan we no my people glory be to the Almighty God. Osati waya. So a message you know, learn from it. Wa be ri o wa be December na wa jo wa. If I level wa okere nu wa gbe. Go to native doctor to go and do juju alone wa gbe. Okay? O ma wa be wa re ba we boge. No. Nobody knows tomorrow. Re ba we boge. So lo ba ogme na nu. O gonna take you 5 years, gonna take you 3 years. So fa me call we one. Saloba agminanu
If you are moving with that go 4 or 5 years in it, although you have a big testimony in your life. Who do I rag no name for me? O me kompa na ala, if I know piri, o eze orode. Iziga orode. Ezo orode. Accident orode. Anaria na niwa orode. But when you believe in God, who I must to lie. Then usaloba ya fear zejieva. We Israel yana like better. You do ya we dag mo. O ma easy better ga easy no. We am wetin yansa. God bless you all. Na iwa la gan to preach o say na we moku manage moku. O me gene moku ya la mo, me gene be ya la mo. Hello. Eke abebo mo be wa were gbe o ye were. So Christmas we are here e cover pe na are gwaye. Ma We say they no ba we are say they na mana do ame. Wanna stand na one lao. we say Joe Bagay na we are also somebody that tower don't look down on anybody. You see her? She wants to bless me for Christmas. You see? Hello. Hello. Hello, brother. We call. Ire live video article Mama when. wa top be. Ise o site when. Mama wa top be. Ise. Mama wa top be. Ise. Kada mama. Wa ma. Kada mama. Call. Mama wo sabo do won mama Ise. Inu we won omi wa video pa nítorí ẹ̀kọ́ náà wà rere rẹ̀ di wọ́n we agun ye yemeni Yo. ọlọ́pọ̀ We say. àmì ìnáwó mama àmì ìnáwó We say. even alternative way We say. opa owe We say. ẹ̀kọ́ náà rere ẹ̀kọ́ náà rere me mama ẹ̀kọ́ náà rere me mama We say. nítorí We say. ọlọ́pọ̀ o piambo wa mu fifa gay gay tawe we ona kona gay musalopwa if here Ise socially be. if here Ise. wede if here wede Ise. King Jesus if here wede mama Ise hallelujah. wede Ise. if here wede Ise socially be. musalopwa Ise. totally eko so Iye wuwe no. Ko we say. yeah mama Ko. mama Ko wa ma o site we mama mama lawo wo ya imi awe mama ya imi awe wo solo bo ya imi awe mama solo bo ya imi awe God is good. Later ma gwan later. Hello. Ma gwan later mere live video. Worry ma gwan later. Okay Ko ma okay mama. Hello, ije noge. Wa talk be o akati me na hina won do wari Christmas gift to gume uri e yo no na. Ko je wa we when send me the receipt. We say. Ah, Jesus. Hello, God bless you from Italy. No, Mommy Jore. Go side to he said, Lo we wojo. Mommy Jore talk pe. He said, Lo esadi we. Oh, Mommy. Mommy Jore talk pe. He said, Oh, Mommy. Arego. Wa ma. Mommy, when you neru me akwa ya jo. Imi amewu mere wana. Okay. Uga lo amewu me na ba ko ebe tin Jesu no re do mi ma fight ni ka o ya fefefe. O biara abere wo itu awon ko abere wo itu won wo mi okwu eve wa ko we na yare ebe no tru amewu me na ga ebe we be ni Jesu. O site we. Ise. God remain blessed. Come Mommy, we say Mommy, ya be re dori po me. Come